алейкум YouTube көрөрмандар жана менин подписчиктерим. Бул видеодо тандалма чоң кочкорлор болмокчу. Алдын ала бир лайк, бир подписканы баса кеттиңиз. Анда эмесе обзорду баштадык. Шепо, кочкорду канча суротам дедиңиз? 50 миңге. Бербеген сенасыча? 43 миңге бербедиңиз, Пародасыча? Гисары. Тиши кандай болуп калды? 6 тиши. Телефон номер айтып коюңуз пока. 228 менен беле? 227 280282. Кызыккандар болсо кутуш номерге чалып сүйлөшүп алсаңыздар болот. Анда эмесе башка кочкорлорду да карайлы туугандар. Шап, канча экен бу кочкорлоруңуз? Бу 35, наркы 45, Бербеген сеналарыңыз кандай болуп калды? Жаңы эле кирдиңиз, Парода бары кандай? Парода бары. 8 айлык коз не деген порода акам? Арашан, наркычы? Тиши кандай анын? 2 тиши, Наркысын билбейсиз, ака? Мейданда базарыңыз берсин. Канча соода болуп атат, чеп? Канчадан болуп атат соода? Жок, эмне койлор тарттам, ака? 76 берди деп атасыз, Өзү канча сурап атасыз, ака? 77 миң сом ортодо табаш болуп атат, Тиштери кандай булардын? 4 тиш, 6 тиштер кочкор бар экен, туугандар. Туган кочкор канча экен? Канчадан алды? 39 миңден? 39 миңден алыныптыр. Экөөбү? Наркы 42 миң болду, Бу 39 миң экен, жылдырчы туган мону. Наркы 42 миңдикти көрүп коелу. Куйругун тартсаң? 42 миңдик кочкор туган, наркы. Тугандар. Шеп, канча экен бу кочкоруңуз? 80 миң, Бербеген сенаңыз кандай болуп калды? 67-ге. Пародасы кандай? Афган арашан арабаш. Тишичи? 2 тиши. Шеп, бу кочкоруңуз канча экен? 100 миң кеми бар, Бербеген сенаңыз? Эң патолог, акам? 70-ке сурады бербедиңиз, Пародасы кандай? Билбейсиз, Тишичи? 4 тиши. Телефон номер айтып коюңуз, кызыккандар болсо, может чалышат, акам? 770 менен 170001. Атыңыз? Эркин Алы ака. Сүзөнөк го. Жаш балдар баккан окшойт муну. Ак кочкор кимден экен, шеп? Сизденби? Брат, канча экен? 300 миң сом чоң кочкор. Пародасы кандай? Афган, тишичи? 8 тиши. Буй туугандар, азыр өзүнчө көрсөтүүгө аракет кылам. Мына туугандар 300 миңдик кочкор. Шеп, бу кочкоруңуз канча экен? 6 тиш. 6 тиш, баасычы? 80 миң. 80 миң. Берилбеген сенасы? Боло турган жери 60. Боло турган колго тиер жери 60 миң, Пародасычы? Афган менен арашан аралаш. Афган арашан аралаш, Телефон номер ака, кызыккандар болсо? 509 менен. 509 94 93 91. Кызыккандар болсо, кочкорго кызыккандар болсо, чалып сүйлөшүп алсаңыздар болот. Шеп, канча экен бу кочкорлор? 45 миң сомдон, Бербеген сеналарың? 36дан берген жоксуң, Тиштери кандай? 6 тиштер, Пародасычы? Бу Афган мо жайдар, Телефон номер айтып коюңуз, кызыккандар болсо? Кереги жок, Сатылдуу, шеп, бу кочкор? Моун эле утам, ака. Шеп, канча саттыңызбы? 50 миңге саттыңыз, 50 миңге сатылыптыр туугандар. Шеп, канча экен бу кочкоруңуз? 80 кеми бар, Бербеген сенаңыз? 50 миңге берген жоксуз, Пародасычы? Гисары. Тишичи? 6 тиши. Телефон номер ака? 775 44 90 90. Атыңыз? Улукбек ака, кызыккандар болсо чалып сүйлөшүп алсаңыздар болот туугандар.
Шеп, қанчадан мекен бұл қошқар орыңыз? 70'ten tegize. Eki tişleri parodasıcı. Araşanları. Berbegen sen varınız. En patolog akam. 55'ten bergen joksuz he. Telefon nomeri aka kızıqqanlar olsa. 701 10 14 11 he. Narq qochqorda sizden emasmi? Şep, qancha ekan bu? Qancha? 100 ming so'm he? Az janna ro'yil tuğan jana qochqor o'rni arqanqi ko'rinishlari tuğanlar qiziqqanlar bo'lsa jana nomerga chalib сөйлөшүп olsangizlar bo'ladi. Shep, qancha dedingiz buni? 100 kemi var he? Emnesi berbegin senaz eng patologi qancha oldu? 62 ga bergen joksuz he? Parodasi qanday? Arashan he? Tishichi? 4 tish he? Telefon nomeri aytib qo'ysiz qiziqqanlar bo'lsa. Telefon. Keregi yo'q bu. Aytaringiz. 70. 770 48 77 74. 48 77 74 he? Atыңыз сава? Ermamat ağa he? Şu nomerge çalıp söylöşüp alsanızlar болады. Hazır kaptal görünüşünde görsetөбүз туғандар Qochqor. Nokia туғандар kaptal görünüşü. Şep, qancha ekan bu Qochqorunuz? 120 ming kemi var he? Tishi qanday? 4 tish. Parodasichi? Alato. Berbegen senаңыз? 83 ga berbedingiz he? Qiziqqanlar bo'lsa nomeringizni aytib qo'ysangiz? 773 44 24 48 he? Atыңыз? Aqib aka. Uyda barmi je ushulle? Ushulle. Qiziqqanlar bo'lsa chalib сөйлөшүп alsаңыздар bo'ladi tuğanlar. Shep, Qochqor qancha? Özünden koşatlar. 70 ming so'm he? Berbegen senаңыз? 50 ming he? Parodasi? Arashan. Tishichi? 4 tish he? Telefon nomeri aytasizmi? Qiziqqanlar bo'lsa. Aytavering aka. 0772 39 38 37 he? Qiziqqanlar bo'lsa chalib сөйлөшүп alsаңыздар bo'ladi. Qochqorning ko'rinishida. Dokumenti var he? Quvon razmeri qanchanda? 19-20 te keregi. Boyuchi? 94. Uzunluğuchi? Bilbeysiz he? Dokumentalniy ekan tuğanlar. Dokumenti taq ekan, sразу ötküzüp beradi ekan. Liniyasi qanday bo'lib qoladi, Shepmi? Yo'q, liniyaga bo'linib ketayotgan Arashan. Bilbeysiz he liniyasin. Shep, Qochqor qancha ekan? 55. Berbegen senаңыз? 46 ga bergen joqsiz he? Parodasi? Gisar he? Arashan. Gisar Arashan aralashpa? Tishi qanday dedingiz? 4 tishi. Telefon nomeri aytib qo'ysiz-bu? 223 57 54 97 97. Qiziqqanlar bo'lsa chalib сөйлөшүп alsаңыздар bo'ladi tuğanlar.